Dobar dan, gospodine. Kako ste? Jel možete proći? Može? Kako ste vi? Evo ja se vozim, nisam vidio ovo mjesto 100 godina, pa rekao da im šta ima. Pa evo ovdje su ovi počeli kanalizaciju, pa sve. Jako lepo. Baš se izgradilo ovdje, nisam bio ovdje jedno 5 godina, to nije Ja više. nisam bio 37, pa evo me. Jel jeste, da? Znači, tamo ne možete proći, jel tako? Tamo do kraja. Da. Baš me se čuje. Dobar dan.